Mwongeye kuramuka wonshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nkuko nakomeje kugenda mbibabwira buri gitondo hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igoma nk'abazagenda bagezaho amakuru ari kugenda avugwa ku rwego rw'isi by'umwihariko nkahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru atandukanye ari kuvugwa ku rugamba mu nzego za diplomasi no mu bukungu kuva mu mirwano imurenge ibeni na Goma kugeza ku ngamba z'Ububiligi nicyo byabisobanuye ku rwego mpuzamahanga. Ibintu birimo kugenda bihinduka ku muvuduko utandukanye. Iyi nkuru irasesengura iby'ingenzi biri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse ikaba iri bushyire mu murongo umwe ibikorwa bya gisirikare, igitutu cy'ubukungu n'umukino wa diplomasi uri gukinwa inyuma y'amaso y'abaturage. Duhereye ku mirwano iri kubera muri Minembwe imurenge FARDC na Wazalendo bakaba bahanganye na M23. Imirwano yamaze kuburwa mu gihe agahenge kari kamaze kwemerwa n'impande zombi. Kuwa 18 Gashyantare ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka Forces Armées de la République démocratique du Congo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo zatangaje ko zasubije inyuma igitero cyari cyagabwe n'umutwe wa M23 ukorana na Alliance Fleuve Congo twirwaneho mu gace ka Murenge muri Sud Kivu. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko igitero cyatangiye ahagana saa 4 n'igice za mu gitondo kigamije ibirindiro bya FARDC, ariko mu masaha yakurikiyeho ngo ingabo za leta zabashije gusunika abarwanyi ba M23 kugera i Remera. Ahandi nka Kabere na Kanga humvikanye urusaku rw'amasasu akomeye ndetse no mu mujyi wa Sange ku muhanda Uvira Bukavu. Ibibaye mu gihe hari agahenge k'intambara kari kashyizweho ku bufasha bwa Ngora kagombaga gutangira saa 6 z'amanywa. Kuba imirwano yarakomeje bigaragaza ko icyizere cy'amasezerano y'agahenge gikomeje kuyoyoka cyangwa guhungabana. Ibijyanye n'abakomando ba M23 noneho bo ngo bafashwe nyuma y'ibyumweru berekanwe. Izi ni inkuru zikomeje gucacara mu bitangazamakuru bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo muribuka neza ko M23 iherutse kwerekana abakomando. Ngo hashize rero icyumweru kimwe gusa M23 ikoze umuhango wo kwerekana abakomando bashya icanzu. Bamwe muri bo ngo bakaba baramaze gufatwa ku mirongo y'urugamba n'uruhande rwa FARDC. Aya makuru arerekana ibintu ngo bibiri bishoboka. Kabo barwanyi bashya abatari bafite imyitozo ihagije, ariko iki cyo ni ikinyoma kuko ni byatangajwe na bamwe mu banyamakuru bagamiye kuri leta ya Kinshasa, ndetse bakavuga ko ngicya kabiri cyangwa ngo ko urugamba ruri gukomera ku buryo impande zombi ziri gutakaza abantu benshi. Ibi nyine ni ukwirema agatima nk'uko mwamaze kubimenyera. Ibi bishobora rero kugira ingaruka ku rugamba by'umwihariko ku binyoma bya Kinshasa, aho bakomeje kugenda bafata abashumba bakaberekana nk'aho ari abasirikare ba M23 ndetse bakavuga ko ari ingabo z'u Rwanda, bamwe muri bo batazi n'u Rwanda bavuga. Dukomeje Beni rero andi makuru akomeye cyane, Ububiligi ngo bukaba bwongereye imbaraga ibeni. Bimeze bite ibi byo by'Ububiligi? Ngo mu gihe imirwano ikomeje ku ruhande rwa diplomasi, naho ngo hari intambwe iri guterwa ku ruhande rwa Faci Beto. Ambasaderi w'Ububiligi muri Kongo Roxane yasuye Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho yagiranye ibiganiro na guverineri wa gisirikare General Major Somo Kakule Evariste. Ububiligi bukaba bwatangaje ko bugiye gufungura biro ibeni bugamije gushyigikira umutekano, guteza imbere ibikorwa remezo, gufasha mu iterambere ry'abaturage. Ibi bishyira mu murongo mushya ubufatanye hagati y'Ububiligi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara zibasiwe n'intambara. Ibijyanye n'ubumwe bw'Uburayi ngo bwaba bugiye kujya igoma byo byifashe bite? Hari amakuru avuga ko hashobora kuza intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi igoma ku ruhande rwa AFC M23. Ibi babifata nk'intambwe yo kwemera ko ari umufatanyabikorwa w'ingenzi mu gushaka amahoro. Impamvu yabo niyi: niba uri n'indi miryango mpuzamahanga isanzwe igigoma, kuki ubumwe bw'Uburayi butajyayo? Kuba bwajyayo byaba ari ukwerekana ko M23 atari umutwe w'iterabwoba gusa, ahubwo ari umunyapolitike ukwiye kuganirizwa.
ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo ibi bishobora gusobanurwa nko gutanga ubusugire ku mutwe uyirwanya. Ibi ni ibintu bikomeye cyane twise cyane rero, ngira ngo murabizi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abajenerali batandukanye bakomeje kugenda batabwa muri yombi ndetse bakaburanishwa, abajenerali bagashinjwa kugambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gukorana n'u Rwanda. Ushyirwa mu majwi cyane akaba ari Generali James Kabarebe retired, aho yakomeje kugenda agaragara cyangwa agaruka cyane mu majwi mu bijyanye n'izi manza zikomeje kubera i Kinshasa. Urubanza rero noneho rwa Lieutenant General Yavu ushinzwe gukorana n'u Rwanda rwahinduye isura. Byagenze bite rero? Iburanisha mu rubanza ruregwamo Lieutenant General Filemo Yavu Ilunga ryakomeje kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Gashyantare 2026 imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Humvwa umutangabuhamya Lieutenant General Fares Kabwe wahamagajwe n'ubushinjacyaha. Uyu yavuze ko ahubwo General Yavu yari mu basirikare bakuru u Rwanda rwifuzaga ko bicwa. Mu buhamya bwa Lieutenant General Fares Kabwe yatangaje ko abasirikare bakuru batandatu b'abanyekongo bari mu mboni z'u Rwanda ari Lieutenant General Constant Ndima, Lieutenant General Filemo Yavu Ilunga, General Major Peter Chirimwami Nkuba, General Major Sylvain Ekenge Bomusa, General de Brigade Glisse Chikombo Mulamba na General de Brigade John Chinabuma. Umutangabuhamya avuga ko benshi muri abo basirikare bakuru ba FARDC u Rwanda rubafata nk'abahezanguni, nk'uko iyi nkuru dukesha Actualité.cd ikomeza ibivuga. Aya magambo y'umutangabuhamya ariko yamaganywe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko kuvuga ko uregwa yashakishwaga n'u Rwanda ari ukujijisha ngo hatagaragara ko yafatanyije narwo. Icyakora abunganira uregwa basubije bavuga ko nta sano iri hagati y'umukiriya wabo n'u Rwanda. General Filemo Yavu Ilunga ashinjwa kuba yari afitanye umubano n'abantu begereye James Kabarebe kuva muri 2020. Yoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za FARDC. Aka karere kaba gakubiyemo intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Urubanza rwe rwatangiye nyuma y'imyaka 3 atawe muri yombi muri Nzeri 2022. General Filemo Yavu bakunda kwita Ingwe n'umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo bakoboka mu ntara ya Katanga. Abanyapolitiki bamwe na bamwe cyane cyane uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila bakunze kuvuga ko batotezwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Ibijyanye n'urubanza rwa Filemo Yavu, indi nkuru ikomeye cyane n'ibyabereye i Addis Ababa, aho havugwa gukozanyaho hagati ya Ruto na Kenyatta. Abo n'abaperezida ba Kenya, ubwo turavuga Kenyatta, Uhuru Kenyatta wasimbuye na Ruto, nyine barasimburanye ndetse Ruto akaba yarabaye vice president wa Uhuru Kenyatta, ariko bakaba kenshi batavuga rumwe. I Addis Ababa muri Ethiopia rero muri iyi weekend ishize biravuga ko habaye ubushyamirane bukomeye hagati ya Perezida William Ruto n'uwamubanjirije Uhuru Kenyatta, kandi bushobora guhungabanya umuhati w'amahoro mu karere. Biravugwa ko byabaye ngombwa ko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed abo musifuzi mu nama yihariye yari igabije guhuza abanyapolitike bombi b'Abanyakenya. Bigaragara ko inzangano zabo bwite zimaze kurenga imipaka. Uko guhangana kwadutse mu nama yabereye iruhande rw'inama iherutse y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kwagaragaje ibikomere bikiri muri politike ya Kenya, nk'uko ibitangazamakuru byo muri iki gihugu bibivuga. Icyari ubwiyunge bugamije gushyira hamwe imbaraga mu gukemura ikibazo cy'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko cyahindutse gutungana intoki hagati y'impande zombi. Amakuru agera ku kinyamakuru The Nation yerekana ko urwango hagati ya Ruto na Kenyatta rumaze kuba imbogamizi ikomeye ihungabanya inzira y'amahoro kandi gutera icyasha isura ya Kenya nk'ihuriro rya diplomasi mu karere. Umukino wo gushinjanya imbere y'amarido mu buhezo, amakuru ava muri protokole agaragaza ubushyamirane bushingiye ku kwemerwa n'ubwubahane. Ikirego cya Ruto, Perezida yashinje Kenyatta guhungabanya guverinoma no gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Yanga kwemera ko igihe cye nka perezida cyarangiye. Kwiregura kwa Uhuru, perezida wacyuye igihe yamaganye kuba akomeje gusuzugurwa no gutotezwa na leta. Nubwo akiri umukozi wa leta akaba n'intumwa y'amahoro.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo ibigenderamo mu gihe Kenyatta yicaye mu kanama ka AU kandi Ruto ariwe ufite ubushobozi bwo kohereza ingabo. Bivugwa ko kudahuza kwabo bishobora kugira ingaruka zikomeye. Inshingano zitoroshye za Abiy. Amahitamo ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia yo guhuza abayobozi babiri bakomeye muri Kenya arasa nk'atazamworohera. Ifoto ya Abiy ahagaze hagati y'abagabo bombi yashyizwe ahagaragara n'uruhande rwa Kenyatta, ariko yirengagizwe n'ikipe ya Ruto yigize nkaho nta cyabaye. Ubutumwa Abiy yatanze burasobanutse. Amakimbirane y'imbere iwanyu abangamiye umutekano wa Afurika y'Uburasirazuba. Kuba Kenyatta yaranze kureka politike kandi bikavugwa ko ashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bituma Ruto ahora ahangayitse, ahora areba ku rutugu rwe mu gihe agihanze amaso 2027. Inzu yacitsemo ibice muri Kenya ngo uyu ni umwanya wo guterwa isoni na politike yayo. Igihugu ngo kirataga kohereza amahoro mu mahanga, ubu cyohereza hanze politike yacyo idakora. Niba Ruto na Kenyatta badashaka kugirana umubano w'akazi, ubushyamirane bwabo buzakomeza kuba ikibazo, atari ku murage wabo gusa ahubwo no kuri miliyoni z'abasivili muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje amahitamo Kenya yacitsemo ibice idashobora gutanga. Ikibazo ni kuki iyi nkuru igaragaza cyane Kenya nkaho ariyo ifite igisubizo ku mahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkaho yaba ifite uruhare runini mu bihabera rutigeze ruvugwa cyane. Ni ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza, ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bikomeje kwibazwa. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane muri abagaciro.